uhawe ikaze ku biganiro by'amakuru agezweho utasanga ahandi by'umwihariko muri siporo. Bakunze b'amakuru agezweho cyane muri siporo, ndabaramukije aho muri hose, Imana ikomeze kubandindira cyane. Uyu munsi rero twaje kubagezaho amakuru agezweho ari kuvugwa muri siporo. Bibutse yuko nyuma y'uko international break ibihugu bimaze gukina shampiyona mukunda ku mugabane w'i Burayi ziraba zagarutse, ntimugomba gucikwa amakipe yanyu mukunda cyane. Bibutse rero mbere na mbere no gukora subscribe ukararayikinga kugira ngo ubone byinshi by'amakuru tuba tubafitiye. Rero ntabatindiye reka mberekeze muri shampiyona ikunzwe n'abatari bake, ni Premier League. Bakunzi bayo iraba yakomeje cyane, ngira ngo hari bube matches zikomeye cyane. Ikipe ya Burnley isa munani iraza kwakira ikipe ya Chelsea the Blues. Dukwiriye kubona uko iri bwitware nyuma international break. Nta bibazo by'abakinnyi b'imvune yagiye igira cyane, dutegereje uko iyi match iri burangire. Chelsea ifite amahirwe yo kuba iyi match yayitsinda. Si yo match gusa, ikipe ya Bournemouth iraza kwakira ikipe ya West Ham United, na ikipe ya Brighton and Hove Albion ikina n'ikipe ya Brentford, na ikipe ya Fulham izakira ikipe ya Sunderland. Bibutse iyi mikino izaba isaa 11, naho Anfield Road ikipe ya Liverpool the Cops izakira ikipe ya Nottingham Forest. Ikipe ya Liverpool imeze neza cyane, nubwo ubushize yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Arsenal, ariko iki Liverpool imeze neza cyane. Ubushize yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Manchester City, musoreho gatoya yari yatsinzwe na Manchester City mutoza Pep Guardiola. Ikipe ya Liverpool birira ikiriko iyi match yayicyura kuko iraba iri no mu rugo. Na ikipe ya Wolverhampton Wanderers izakira ikipe ya Crystal Palace, naho match izaba ikomeye cyane. Ikipe ya Newcastle United izakira ikipe ya Manchester City, match izaba ikomeye cyane, kamwe mu kamaci ka weekend. Naho ikipe ya Arsenal Rwanda izakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Akamaci kazaba kakomeye. Ikipe ya Arsenal imeze neza cyane, yatsinze ikipe ya iheruka kuganya n'ikipe ya Sunderland, ariko ikipe ya Arsenal imeze neza cyane. Abakunzi bayo izabigaruka, izakina mbibutse saa 12:30 hakazaba ari ku cyumweru, izaba imeze neza cyane. Arsenal birira kiriko amanota yayabona. N'ikipe ya Manchester City nayo imeze neza cyane, abakinnyi bayo bose barahari, harimo igihanyaswa bita Erling Brot Haaland. Birira kiriko uyu mukino Manchester City yawutsinda. Nino match ya kabiri izaba Arsenal yakira ikipe ya Tottenham Hotspur, imeze neza, abakinnyi bayo barahari, usibye Mangalese mu defenseur wabo ukomeye wagize ikibazo cy'imvune, ariko birira kiriko ikipe ya Arsenal yatsinze uyu mukino. Bibutse rero si championnat Premier League izaba gusa, na La Liga Santander izakomeza. Ikipe ya Deportivo Alaves izakina n'ikipe ya Celta de Vigo, na ikipe ya Barcelona New Camp izaba ikina n'ikipe ya Athletic Bilbao. Bibutse iyi stade ya Barcelona baje kuba bayivugurura, izaba iyitaha. Bibutse izemererwa kwakira abantu 45,000 nyuma y'uko imirimo yo gukomeza kuyubakayo igikomeje. Si uwo mukino uzaba gusa, ikipe ya Osasuna izakira ikipe ya Real Sociedad, na ikipe ya Villarreal ikina na Mallorca, naho ikipe ya Getafe yakire ikipe ya Atletico Madrid saa 9. Umukino uzaba ku cyumweru, naho saa 12:30 ikipe ya Elche izakina n'ikipe ya Real Madrid. Bakunze amakuru ya siporo rero, siyo shampiyona gusa, reka tubabwire German Bundesliga nayo izaba ikinwa cyane. Ikipe ya Augsburg izakira ikipe ya Hamburg kuri wa gatandatu. Ikipe ya Bayern Dominici Allianz Arena yakira ikipe ya Freiburg. Ikipe ya Bayern Dominici itari yatsindwa n'umukino n'umwe muri competition confonde, imikino yose ntabwo yari yatsindwa. Na ikipe ya Borussia Dortmund izakira ikipe ya Stuttgart. Siyo shampiyona gusa, Serie A mu Butaliyani naho hazakinwa imikino itandukanye. Ikipe ya Fiorentina match izaba ikomeye, izakina na Juventus, na ikipe ya Napoli ikina n'ikipe ya Atlanta.
Shampiyona Ligue nayo izabikomeza cyane. Shampiyona nayo hazaba hakinwa imikino itandukanye. Lens izakira Strasbourg, naho ikipe ya Rennes yakira ikipe ya AS Monaco. Paris Saint-Germain yanyu izaba ikina n'ikipe ya Le Havre. Abakunzi b'amakuru y'imikino ari twari tubafite rero, reka tuyasoreza bibutse rero ko ibiganiro by'amakuru agezweho nta handi uzajya ubicika usibye kuri channel yacu. Mugire amahoro. Jabless.